and a boy see no bia ya dreadlocks. Got to die and see you no makwesem no munum wi. Or num wi na no nyes kan to wi ni bie mu a. Hian says obi ade da ho a eso kofa. Enkwala ewo almost 16-year-old boy 17 no mato omu pieto e da omo to ano. Me bai de nani so ehio na wofo bone. Me bai de nani so ehio 87.9 Kumasi. Echina wade da fie obo so wafa no akwa akoton kodwo ha mi o kodwo ahiafo manso na di sansamfun ahiafo ya mai na di sansamfun no kodwo ha mi o na ma mentoma ho no watam no waton oton fie woni e manyina wie na wanya bibia no watesi abonten. And these are the issues out of our echoes. We are breeding criminals away fie and we watching them ato Kwamena a reporter within that area, and in fact, Akoma FM series of events will shock you how dangerous the situation had gone. I Akoma 87.9 FM. Ini the Adriana Bakufi Asante. 41 minutes past 7. Ato bibi abako there. Oh, nyanya dumbrago. Oh, ye panamso. Good. For Facebook page obayini ne widen ring ne share no. Oh, too bad. Na ye strangle no obey crash wanyim o kana wanyim the thing that wanyim ato na matimi anya the relatives to this crime. Yeah, obahwa na maame bi kan ho be kwa me busuafo no kwan di nkomo wa sada ni obia eni nkomo ho ebise wa bla se ni sie no be ma na onete no efre oba no wa bra na bo no sia apa ho sima abiasa efise oba ne ye adwadini a oton ade oton foods ewo kumase wewe sia ya na nikro no efre no wa bra opon ye no ka che ne se ne mbane so mbedi fried rice nti omo modin se oboto fried rice ni bi e di abre no efise woni be ma no awo mamu mako enan ema 3 na be ma baako nti oba no so no edu santas no we see na emzo to fried rice ni to fried rice na o fa ka edibedu daako na o san fa ka wode ekọ wode ko bebu no se o free daako na o fro akọ bebu a depo bi wo ho ninsa nifa so eho na be ma no so no wasi edan kama wato wo afa ho nti ba ni duwa ekwan da wana wafa so no okọ ti wa bra oba no esi ho na okọ na enwura bi ewo ano ho a eho na eme se nipa bonefo no echi oba no na omoji ne japadi nyina egiska ekura no eje ne phones omowie na omosan eboro omogun wuru bukunu tumkunu wie no na omotwe ne free sa ebia ho no edne ko obi site a porta wato a what blocks edi eguso na omode na oba no koto echire no na ehwemu ni na che se wa bra be ma no che se wo frɛ ne yire na ere ne ka se obafie no afie bo na otwe na wo san frɛ ne yire ni se obinya ne yire ni biu o frɛ ne yire ni frɛ ma ko no koi obi anu opeke ko no nti eno na hu se atamani ayedin na oto ne sa frɛ na busuafo emra na busuafo ne bebo na ne yire aye frɛ no maame ya ekọ dwa no o mai na me busuafo no nyina ebotwi eba ho ebebo be ma no mo hwehwe sa ebia ho ni nyina hwehwe kwan no so hwehwe nwura mu ewura mpotam wo hwehwe senka obehu maame ya na omo ehu no omo de asem no kodan bambofo no ka che omo se ade asa nti omo nya betre ade chia na omo nyina beboa na omo hwehwe abaiwa no bambofo abusafo na so ana omo san be hwehwe na dwumuni nyina senka omo nya omo de hye na omo anya ti kofi ade chia no na omunya ntia se yeku obi edna to site bi so mko hwe na chese oba no be ma no 87.9 na chese moku na oda ho omahwe no ase no modna beto ibegofi asema esi wo nya asema se de enika kura so we say me na de wo no na that area na so na within that district na be quite MC ne baba no enso yekunu ya wo ni fie no Black office say ye bo ni di
atwema kwa homa nkomo kakra afie twam ekuro bi wo atwema kwa mo fe ni gida ho abayo bi ana oton fruit eso epie se okwakoto ni fruit aba ono so wa medi fie oba na so ekwan so ono so ade kye ni ehu se ni mu da eye site bi ayi tu anwea ho na ono so mo kuna mo twitwa na ni nsani fa ni na kokomoti no mo twa no de ko mo twa na japade ni bi e de ko mo twa na nufu e de ko fa oba no so me no ka sai bambofo ba yo me fa oba no ko no ya nyi obia anche no efiri ho na omode omani akire ekura efa na apman kokobe ne kura de oba bia no so wanyem ene so akofo yefo no ekoni fie no no musa de ne kuru wei onso ka se ne kuru ni ho na ene so omo ye se onfa ne ho na japade ekoni nyina ni sika ekoni nyina famra oba ne ye se oni sika onso omo tutu akomode bo oba no oba ne hwe ne ho na nso ko bo efa na so na ne oba ne yem hye no onso opinfo ne yem hye no na masoma omo gine sika won ho nyina gine fo nyina ma impo mobile money oye na coins e ka wono akofo ne sisa coins ni nyina e de koi anso a ade chinye so no mo sa de mo ne kire afmani kokobe ho a akekirefo mo so efiri baabi eniye bi aba mo so ebe kira de ene so akofo ekofie o mo mkogichi o mo ho japade nyina ne o mo laptop ene ne ma hu bibire be ka ho eno ko achi no mo sa bo akekirefo a o mo so ebe kira de e wo ho no so esan e de ka ho ene no so ye kan wasam kan ma bambofo be bo pampim e wo ho ena ho ne de akofom ena anche na mo danu mani di ba bebu ena MC a ono so o be kwai no ne ba ke omo ku ni fie enso ko bo ke no eku no ewie na mo pega TV ni ne ma hudu bi a omo de ekoye anso wa na mo san ba atmada ako so ba bi ono so ton katie ono so da bi ono ton katie da bi ono aton dokono enso ebe ton dokono enso oko akoso mo kwam ho take bi ho na so omochi abayo no muku no omne koto new site bi obi dan a wo si a onye omde sa abayo no so ekoto ho ade so police for kofa no which is last week mo how the police for kofa no na sa within the week na so no omasa be ku oba ono so eton fools ono so apon adwuma ono so obafie no mo so ombe ku no ka ho na ohwe sa nsem wo nyina na ekoso na police fo nya nipa ba kokora no enche no if you say police fo kokora won to mo problem ekwan wo nyina nya de ye kwa papa ena omo kan so mu so ba kope ni se asemisi ofo ase na se wo fre bambo fo se omo mla ka no se ka na be di atwomada ko a police fo be ta be tutu mo be du wona ke se wo konfo no so be bu so be ku so be yodi o na wawiwi enti ya wo sem kese pa sene ye tue boss nye di atwoma kwa wo nkoma enka niema hodo a ekoso e wa ha efri eye kura ye fre no eye epre eduko wuramu e wo madamoku we say no akonfo so atu atese wo ho akonfo sole a gwedifu sole na pa ebeton ade no omanu demani ye ji musika ye ji omu niema ye bu omu impo last I think the last week we were abai we do on so sole ana o sole ya o so obediga akonfo e chie no e ma omu ji musika wie mo mo sade mo sakwa hyehyɛ ne ba bi san fa na sade nka ho no so kura be issue da ho ameno ka sei no so yenchi obia ho enti atwoma kwa homa de Bakofi enne ameno ka sei ebi ebo yinimu senka bi anka ebo be ho ne ketumi bo be bi yenu o pa de atwa ka benya bi enne ameno ka sei dwadifo ho no any stores ho no free be no so no twekọ no bi atoto no store mu unya even kwekura ento vi say ehu kese pa na abo adehia na se eho na wo mo MP deputy defense minister Kofi Amankwa Amenu, right? Me pressure for paper what na make and me worry sa when you see our friend is saying bebu and
MC no nso ebaba no nso de esi he bebu wa wow and the television go so see enso ye daako na ye nti ufi daako a na ha ufi daako a na wo ba bebu nti bebu no ene daako no nyina no ebum a ye nante ene aba ho okay so woman no na the lifeless body more area where more information about this woman and other murder cases number is 0244 724087 mo betimi aboa yen but ato gina soma me but now okuja ma be ma me video no as to bra baby iku oba nani and omode ne call into we acquire bridge this is an uncompleted bridge and this is how the situation is. The security in that area now is very 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 challenging and ubia oko nweneso number 1 number 2 a fuase stretch na kwan na say nti no am roberts nso timi tekwanim na omo area nkofo but mame nkwa homa so na me ne the deputy defense minister and member of parliament for the area